Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pedang sumpai pi syakimat Khubor mentaka janmit. Inya pai syua syakimat Khubor nak Jylla. Ke syatsuk mensim ke ba apusan jong geseng kasi West Kasi Hills ke penlong Hamadan New Nongston. Kelapoi no syakabukut haka pundu truk Jymmang arajar alpusan daga jingim shim benta palat ya arspa ka sangut kinong syat bakinthup yiki soti baki rangken sai. Uba pi dendatyang ubolong ulam pang jong geseng kasi West Kasi Hills district uliat ho bahaga ni gajing syat kamshim lasya pentut hagi bor kamaryang wat hapadeng gajing the jong uslap nadu gasengi ublay tat hadu kapor lai beje no sengi menta gasengi shon pendap yakangu kadam jong kaseng. Superintendent of Police ka East Kasi Hills uba Vivek im ula pentip ba menta ka janmit hagapor saw beje AA kupulet traffic kemaran deting kelabat dekoi ka skuti hasaulat namal bo unongnya umdeng helmet Henry utonongnya skuti unang mut bagi pulit ki kendra drugs kumtau la sei napla yakwe ka song plastik bat berat hasurang hadin kini ula pet kerat no. Ka tenat ka koi ka jong ka sarkar Jylla kala syong jingalang bat ki medical expert committee haka apundo truk Jymmang arajar pausan ban pet ka jing penkre ka Jylla bani khun thama persya yo covid. Ya ka jingalang la penya du sampat kumar IAS ubri principal secretary and Development Commissioner Jong Health and Family Welfare. Hagan ka jingalang la ai ka jing batay banya du state surveillance jongga integrated disease surveillance program. Kelawan poi kuai ka shithi ka blatho show president ka Shillong Press Club no breu ubakam yelade. Bodai basya dawa pisa haka nyotrep National Liberation Council ka shithi kede ka bolatho no du ka nyotrep uyayong arajar pausan hendai kini ka shithi kawan poi menta. Haka di kashiti uni ubriu ubla buri no ikerteng jong u ula sya dawa pisa ha ubriu ubla kamera di kumunong lum pisa jong HNLC usin char kende. Haka pundu truk Jymmang arajar pausan u Inspector General of Police bederu chairman jong Central Recruitment Board jong Meghalaya Police u Dalton P Marak IPS ula pentip ling ba ke X bahaka por penlong ya ke exam nak benta kikam UBSI dalap bahakwe ni center kebadan West Kasi Hills district ladon u leni ka samla bale thok bale kikam bamday hakapor long exam bat kani ka degajing penkhen yiki kendon tho exam bat dang ni shakman onam sha shu bandang yakun yiki nukini kikam balat hakatrat pulen menta paut la pentip bagadan gajing le thok sa West Garo Hills district hakapor bat tho exam yaka post on arm branch constable bale thok di badan roll number Lai not R San Hendreu Iwesau. Uni ubru badan uni roll number untuk berok syirta jingim banyak kon ikinu kini kambalat hagatran pulen. Ledan kat tu kat net ki video ke belasa priang ha social media dak bekeno bekade kedukan ke badan kusut. Pada ke video ke belasa priang leo i begidan ki security guard ke belet pet hagata kedukan. Kani kalong kami kala pen pau jing sik thang halo kani jing sapriang ke video jang gitu ki brio bat kalong bakalak tak shisha yaka nama bakat ki break bayat lenti ki kedokti ya kedukan dak boong bekade kedukan badan kusoi wa kinong thi jing thi klai tho babon kim nuat banwan thi sho nadu basa priang ketu ke video ko Meghalaya SSA Non Teaching Staff Association hakar pusau truk Jymmang arajar pausan kelapen long rega jingalang ban penkup buram kerpang yaki orang ba kumjo kinong mikmat ki he sarkar ki belayarap bat ai mensim hakaban pin urlong yaki jing dawa keseng nak benta ke bit kabyang ki syakri ki betrai hapo ke syatri jeng ke SSA. UMP Marway ke Raja Sabha na Meghalaya Dr. WR Karluki hakar pundu truk Jymmang arajar pausan ula keno beken National Green Tribunal kale arsap bat ongru boon sara yakani kamat ban keren ha parlimen. Hagajing keren bagi lat Pyrthei Khubor Dr. Karluki ula keno bagi NGT kamshin nala ban le AA laki kaipot wat habar ki million ngot ki breu ki layap A nakadaw ka jingring mensim nakatadam pui-pui bela penmi daki karkhana kat baka kloipat ban le AA tang ha bayadai bat ka jing sha penjabo kamarnya.
UMP Pemarwai ke Raja Sabha na Meghalaya Dr. W.R. Kharluki ulang baka sorkar MDA belailam the National People's Party. Kendang beteng banbat ya ulakam sensyar warhadin usnam arajar arpupra. Hakajinya kerem begilat Pyrthei Khubor Dr. Kharluki ulang baka sorkar MDA tu ganyai ne hadu bekut ke semai terekam kebasan senam bakat kum ke Jymmang mentah hakasan Pyrthei tidak kishin ki penpau baka sorkar MDA kendang yo banbat piang yulakam sensyar hadin usnam arajar arpupra. UMP ke Raja Sabha na Meghalaya Dr. W.R. Kharluki ulapan pau ke sos camp baka kaput jangkeri India Bangladesh ha Meghalaya kelong kebasngan namar bag sipai yada kaput border security force kipet ngor yaka kaput ban khanglat yi kamruna ruser ha kaput kelemi ke jing kenok persya bagi nong trei jong ke civil hospital nongpo kicu trei torti bet trei tangdap yala ka kamram bala binshat haki kediga jing kenok kelong hadin baka wei kelong kemi ka belet ban kha kholong hapo ka ni ka hospital batang hadin kat tu kat ni sngi AA balami na hospital uken phat ulami kat ba ka ni kelong kemi kadang let sabar kalau ka ni ka jing ja kinong lam jong ka khasi student union nongpo circle hakak pundro truk Jymmang arajar posan kelet banyak kendu ke medical superintendent jong ke civil hospital nongpo ke Dr. Dibla ban panjing pensyai halo ka ni ka jing ja ke Chief of Culture Unit UNESCO New Delhi South Asia Regional Office ke Jun Hi Han kelapan pau bagi jingking jiri ki pedan haka Jylla Meghalaya kide ki bekerpang ke Jun Hi Han kelapan pau ya ke ni ke jing ai jingkai syapang ki jingking jiri ni ki living root bridge cultural landscape ke belong haka penyotrik Jymmang arajar posan ha heritage club Tripura Castle Shillong ya ke belapen bet penbiang dekat arts and culture jangka sorkar Jylla ke UNESCO ke Intaj ke MBMA. UMLA jangka jirang constituency ba sosteno sotun dekat jinga Trelang pada Deputy Commissioner jangka Pyrthei District Wabilash Baranwal ringkat ke officer jangka National Highway Authority of India berketenan PWD Road kelahir jurib ya ke Shnong Umper ke Badan Hari Pyrthei District ke belah syakta nak jing shlei hakini kendiat sngi belalek no. Mentah pentingnya phai syaki Khubor nagari. Wei orang ba oblan ru post nam karta ulayab bat bongut kila mensau nama kajing sya her thma hakingam kenikla ja hakashnong suru Madhya Pradesh. Kelaran kajing le nyam hagan kashnong ya ke bagi jule hatra jung ding ba bat habladap kajing le nyam kila kre ban shat bantiu bania bam bagla pinmi ding da ka bathang da ke ej masih terkhong hende kat bakatadam kadang yeng ungap ubadam halordin ula kibuk ba ula kentha na phang kat deki badan kibre kibla phet krat na ka teke jaka do temen ublan ro postnam ula syak kentha kpot hadu ba ula ya ule na jong ka seng CPI mawi subaga sorkar klabu ban ai khusnam saulak tingka ikbiyo i ni dan jingtep japang jong u ulwan pendam no ilade hakipulet jong ka Bijapur district jong ka Jylla Chhattisgarh udi ule no ude blatip kerteng kumu Bijaya Punam ya ke bagi khotsin kumu aje ude babat kumu area committee member ularung jika kamle no house nam arajar kendai berhadian bola pendap ke training ulai yo ke kamban pahara yunong ilam bah kli ki mawis umodem bala Krishna bagi khotsin kumu Manoj ka Central Disciplinary Committee jangka BJP klabe sengi ki arngut ki MLA jangka ki bana ka Jylla Karnataka kata UST Soma Shekhar Perushivaram Hebar lebih sengi nak kebentah Rusnam nama bagi penken ki kendon jangka parti daga penyadai parlok bagi noilam jangka seng kongres bagi keren persyaru ya ke parti lajong u Soma Shekhar berdeu MLA jangka Yeshwanpur constituency baru Hebar pat udeu MLA jangka Yellapur constituency Menteri Sorkar India ukiran Rijiju layro UMP jangka seng IMM u Asaduddin OIC namal baka jing trim jong u ban sei madan hikam jabo jangka Pakistan hakapor bulet Shabari ban keren Shakiri ke Pyrthei ya ke jing dei ke Pakistan bat kile no u OIC ude we ni ke MP badan hakakin hon ke balet Shakuwait ban that ke Pyrthei ya ke jing long arsap jangka Pakistan Hakasi ke Menteri rang ba do ke Riu Narendra Modi ulet Gujarat ulong bahnya pesan snam ke India kelas Yaisha Yake jingle jangka Pakistan, ndai mentaka kinti TM ke India, kedom lasyo banyaisha.
Ulang bahaus nam kat kendai spa sau punyo habal kot kasin sya dok le lapen pat ya keri hakil lai benta barki India kala syahir thama baca kurup no ke Pakistan occupied Kashmir hakate ke por ulang busta dar patel ulang badai banyak khun bet hadu bana yop yang hari omdan masngap ya u kum tak India kadula lalap ya met yap jongki langut ke samna ke belangam Jylla hakwa Godavari Andhra Pradesh hari sesangut aduk mentaru kidang carangai kidang khat wengut ki kena samla ki belek jingi hakate ke wa perangut ke langam Jylla pelangut pat kilajen nyongut nagajuk ke ye makin thop ya langut ki kena red kila penkut ya ka jing em nakadaw ke jingket ram renjan ki nyongut ki nega Jylla Uttarakhand lalap ya met yap jongki nampok ke kali ko penyeng pelau jongka yeng ke bomdan besak beriu ha sektor arpunyo jongka Panchkula ha Jylla Haryana na pergi nyongut arngut kiri kena kentei ke berang kat ar haduk kat laisnam uwe kena shenrang berang kat sausnam nang ta kemi kepa kemi iet bat pa jongki mensua kiri besar Chandigarh apok ke kali lalap ya met yap jongki kila kaklut ya yet kali na katawel hakapor bagi pelit kilam ukpa jongka yeng udang sa mensim henila klatno andalapoi hospital Mentapa tungnya pai segi Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Dagi hajar ginong tray na kitnan maper-per klaya lum pat ba ha sekretariat jangkiri Bangladesh hanong ba Dhaka bandawa na sorkar jong Muhammad Yunus bakade benweng no ya Public Service Amendment Ordinance arja arpusan. Kitnan maper-per kim shim na trekam ha ke office trekam jongki nama bikinong tray kimi lut segi jingaki ban persya ya ke ordinance. Kadi-kadi kajing ki belakot daga Bangladesh Secretariat Officers and Employee United Council kila ki mentala saus ngilenter bakin beteng kajing ki tak hado baka sorka kan weng ya ke ordinance. San pongut ki beriu kelamen sau bakin thop ya saungut ki kena red hadien bakoi ke kali kelarat naphang hagaja kalek kemen jong kinong kershan ke Liverpool hadien bakan ke klub kelayo ra ya ke namla do haga Premier League. Na pedeng kisan pongut ki memensau at punyongut kila kham shitomjur bagi dang don hapadeng ke jingsha sumar kadi ke jingja kala jaha Water Street haga pon rubuji AA janmet kinong kersan jong ke Liverpool kidang hilek kemen skong pa surok ba hende kensan lawan mi ko ke kali kala penher stat ba bat klarat na phang ki break badan hasurok marsendap jakum te ki pat ba kala kthong he tiga kali kala bom latit Hadi unongnya sange upen herbet badai hadien bagi pat ba lakiar pelun usa sange jika kali unongnya uslat dakasat nak ti pat ba namar ke jingklo ki pulet pan poisha kete ke jaka unongnya ude urang ba ublasan pulais nam karta ubana Liverpool ki pulet kala kemno yu hang tuhi ki pulet dang toket benya ya uni urang ba banlap nakadaw belai bule komni President John ke Lebanon Joseph Aoun ulayat ho balai teli kiktem John kinang Palestine ha Beirut kisdang banwan IT no ikitiar thama bekitiar le John ki ha ubanai jeliu la shim ni kanikara di hiding ke kendo hapdeng umendirang ba do ke Lebanon unawa salam beru President ka Palestine Muhammad Abbas Kaprang ki beru ke layap bat shispa pongot ke mensau namar ke jing shlei hiding ke jing ther ulap ba bajur ha Punjab province John ke Pakistan Ka Punjab Provincial Disaster Management Authority kelai tho bagidan bontli ki yengsa jong ki brio ki blasha rong ha ko U Director General Jong ka negatran ulap tha ki pat ba bakin long ki bahusiar nama buslap ulap banang jur ha ki negisngi banwan Kaken hun jong ki MP na India ka bailam du Shashi Tharoor ke badan menta ha Guyana Klapin ngau syaki bor sarkar jong ka Guyana baka Pakistan kala that plan ki kam le no jong ka daga baki he shipai baki pulet jongki kilet banne buram ki le no ki blayap naga jing sha her thama ha ke India kadi ken huan jongki MP kadet bu sentiru haumat jong Mahatma Gandhi uburan ha Georgetown ka Guyana kala Krenshai bakan ai ke jingker sha nupura ki India bakan kon persha ki kam le no ka Pakistan ke Turkey bat ka Azerbaijan klanang pen klan shu ke jinga dei parlok jongki Hagabo mendirang ba do jang ke Pakistan usia Bas Sharif ulet jingalang Shah Azerbaijan hadien ba ulawan pai na Iran. Kini ke light ligiri dan jing thmuru ban syang jingalang lachin hagini ki sahu prakenta banwan.
Presiden kata kepat Recep Tayyip Erdogan uleja Azerbaijan hagas ni balang. Ukertong Presiden Jong Keseng People Power Party Ukim Monso rekendo Presiden Berim Ulimong ban pancing kersha na hakinik election Presiden kebanlong hakalai trek Jylla. Uli ulakular bon ai ke jingkersha na pura ya Ukim berudo ongru belada ukertong ke Democratic Party uli Jymmang ucap unsenchar ya keri Hindilda Ukim ucap pat unyalam ya keri. Tigitu lagi Khubor hakimat mentakajan mit Khubor.